Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Janelle, yeah, of course, I'm the Birmingham, the president. Look at King Link, of course, Dr. Stolle. And then from there, you talk about before as equal for my IT man. You look upon your man, yeah, DJ Gift, and I shall the go there. He's so good, man, he's so good. Yeah, that is of course still gonna be going on between Birmingham, the president, and also Dr. Stolle. So kuna video kari man yi nga fika yi postiwa yi gaza boxa wona mhaka leyiwa so unfortunately a swi ri ku ni tsandzeni ka swi twisi ku ni ta swi endlisa ku yini because a ni vona ku kha ku na comment yo karhi yi kha yi haha leyi a yi tsale hi Benmayengana ehansi ka video ya gaza boxa a kha a kombisa ku i ya bifa Dr. Stolle so ka video of course a hi kha hi twa gaza boxa a kha a yimbelela hi ta yi vekela ina ni comment ya kona but a hi pfuleni this video first kuri Benmayengana ka bifa Dr. Stolle a hi twa a kha a yimbelela gaza boxa la as we can hear, I should be about like a story and stuff like that. Then from there, travel I made another different section. Yeah, no, I suki. Yeah, no, I suki. And then from there, I got this different section. She been this video. A different section. Amakumu. Yeah, so I ain't comment very so very so kuna comment leyi nga va kona ya le mi vona kwalano so this comment swi koti ku va swi verify because gaza boxa ivi a posta kombisa ku himpela ku ri mhaka ya real as you can see ka Facebook fika hlekela fa kombisa ku sithole ready for September as you can see loko fa hi pfula laha swona ku hawu fika vekela that comment ya la Benmayengana a nga fika tsala ka that video a na ha kota ku yi kuma comment leyi because swi komi na ku nkarhi wa kona laha yi postiwe leti ngopfu yi tlhe yi deletiwa so hi fike hi vona Benmayengana kwalaha a fa tsala ku i ta ni tiva kahle hi September as you can see kwalaha ma yi vona mhaka leyi leswi Benmayengana a fika a tsala swona sweswo unfortunately ivi a delete but since ha swona ku laha a comment ka video ya gaza boxa and like leyi yindliwe hi gaza boxa probably so swi tikomba yindliwe hi yena laha tanihileswi mi swi vona ku hi a nga tlha a posta kombisa ku swilo leswi swi verified laha swa ku yi ta suka mi na sure why yi deleted but mhaka leyi nga tlhela yi confirm more because DJ ya Benmayengana yo yi postile of course DJ ya Benmayengana va tshama va ri swin'we na Benmayengana even previous in a beef I confirm it through me solo nga ma hleketa khana King Tsinya so hi fike hi vona fika tsala ku October is a date ma hlayisela xi le ka dzingdzing as you can see kwalana mi dela mi rhanga phanda vafana va mina hi mangovo hi ri hlayini papila ra wena 32 minutes he ask a question ku 32 minutes ina ku ta tika what if ko ya beef ya 32 minutes ina ku se hi loko mi nga ti hints manjeni ina ku ta tika la ina ku ta tika so ya Benmayengana ngo respond munhu un'wana na un'wana so Dr. Stolle za respondiwa swo ku na a reason swa ku Benmayengana a xi n'wi target khale kha xi n'wi vona hi ku i khala kha gega Dr. Stolle that's what you need to understand about Benmayengana a ngo hlamula munhu un'wana na un'wana van'wana to kha ku i week a ngo va week hi rini vanhu vo jibida ka phela va kha va bifa mara na vo mapele the boss va kha va bifa lombeta na n'wana o targeta Benmayengana ku na vanhu lava va va targetini so unfortunately Dr. Stolle va wele mavokweni ya wrong mara mhaka ya ha lunghizeka because ka ha ri January sweswi hi vulavulaka yeah and then of course hi suka hi ya ka beef leyi nga kona of course between Hlabude Gupta and also DJ Gift so swi te njhani kahle Master T okay DJ Gift yena nga sungula posta ni nga fa kombisa ku University of Creativity on Good Friday ku kombisa ku project ene yi le ku teni Good Friday DJ Gift a swi tiva ku humese Good Friday okay he also posted this post I think la anga thinta kona la nga fatsala ku loyi a velelaka a hi hlangani hi gana to dawusha once no misi leswi nga kombisa swona ku ya ku bela ku dlaya hi Good Friday so hi yona mhaka leyi nga fika yi kotisa Hlabude Gupta leyi la nga fika ku posta leswi hlavu so fike vona of course afa kombisa ku ni karhi loko bukutela munhu wun'we Good Friday leyi ni ta kombela un'wana luya a hi ku hlambeni of course
a before DJ Gift and DJ Gift a swi tiva tshama kha accuse loko DJ Gift a nga hlambi and stuff like that no yena mhaka leyiwa so kwalano obviously a va kha responded to DJ Gift stuff like that so swi endlise ku yi Master T in terms of iTunes ku fika ku wina DJ Gift mi nga mi kha mi swi tsundzuka sweswo however loko se hi kha hi cheka ti-platforms to fana na YouTube and also of course Spotify loko swi ta hi dyela nkarhi ha scroll a ni swilo leswi nga clear hi fike hi vona ku hlula i hlawude gold ka the other platforms even ground a hi twa cerebral so in overall hlavusikiza a hlurile ka the other platforms hinkwato yi hluriwa ka iTunes ntsena so in overall hi yena a nga hluri loko hi languta all those platforms wena mhaka leswi hlavu hi yena a hlurile DJ Gift loko se hi languta all the other aspects ma yona mhaka leyiwa then from there fike vona DJ Gift afika tsala this post maybe sequence ngani by Sanyan I'm sorry if sequence in by Sanyan if maybe but I'm sure dan kan follow swona ifike vona afika tsala ko ni khaza xikwembu ku va xi tsone voice ya mbuti yona da tlhavekela na mbuti ya le as you can see so ani maswona ku hlavu the good ina voice leyi yo ndlina ku eri mavona mani ina voice leyi ma yi tiva mos voice ya hlawu leswi of course DJ Gift ndi chinga ku swo na voice ya mbuti ni ku mina wena mhaka leyiwa hi leswo and then from there hey hlavu the good a kha a vuya kambe a fika tsala ku n'wi byeleni a ni sendela account ni n'wi senda mali ya xisibi na xithawulani swa fana u hola biya na nhlampfi loko mina loko a yi sukile a swi tiva ku DJ Gupta very va kha benefita swinene na ku le ka beni ma hina president mi nga mi vona bege yin'wana kha hi komba mali ya yena ya January la a yi tele swinene ya cash ha kona ha swi vona ku ya swi clear ku hi side ya yena Gupta mali va kha hi endla ha swi vona ku kani o tirhetela ku xaveta timovha hambileswi beni president yi nga n'wi advise ku yi faka aka two room ni ku mina all right loko na ha sungulaka ku ndla video ni ya kuma ku DJ Gift xi hlamula kambe as you can see kwalano i fika tsala ku i vekele mbuti again a ku ma yi tiva mbuti ani loko yi ku mina a ni yi ngheni yi swi tiva kahle ku ri yi be hi mani mara wa mina nkhavi wa rilisa na n'winyi wa mbuti as you can see a ni swi twisi kahle ku a nga kha swi vula ni xinjhani unless if i vula ti-projects tin'wana I'm not sure about that of course ha ku vula ku buwe man last year ka Good Friday and stuff like that in terms of loko hi languta all the platforms I don't know mara la of course beef nga fika kwalano very hlavu na voice ya mbuti a va ri la xi yi kokeni beef la DJ Gift la ka voice ya mbuti laha a xi le ku yi kokeni so leswi mhaka of course yi nga tshamisa swona sweswo loko ri munghezi wa subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe swo wina ku na cheri yin'wana I was interested ka yena se ni vulavula na yena ku ri ku mina ku rhandza na ku lava then wase ku yini loyi mina lava munhu wa ku driver Polo mina lava munhu wa ku driver ti Polo na BMW yini okay I problem phela mina a ni la ku fostela mina a ni rhandzi ku fostela munhu wase ku meleni sweswi December ni fambile munhu wa Joni munhu wa Pretoria fambile sweswi ni kume khole yesiku tolo kume khole ya yena ku ri hayi wena mina ku lava yini swo ku yini munhu wa ku driver Polo na BMW famba landza loko yini fambile gone sweswi va rila sweswi meni ku susa machaka mina hayi yobo a ni ku lavi sorry I said sorry